Ankafaliagna lalandava no entiko itsidiagna ny tokantragnontsika tsaraikaraika agny agnanovako ny akorialy mbola tsaratsika jiaby amty andra mantsantsagna ty niany ary raha ohatra moa zegny sendra tratrako ampinanagna nareo dia irariako avatrany ny hoe bon appétit amitsika jiaby ka andeha ifampizara amitsika eto ny kely mba fantatra fa indrindrandrindra momba ty état fédéral ty maro atsika mandefa ny message aty aminakahy alohany tondrasako fagnazavagna hely momba hoe mahakasika état fédéral satria manko zegny ny foto-kevitry voizina amizao ary toananay mihitsy tsy mamegnatra zegny ary zay eto dia miezaka ny mifampizara amitsika jiaby avagnaby ny fomba fahitavanay izy ke noho zegny omaly ny koragna tamin'ny levon'ny Zandry de le Marin zao dia angataka ny atao hoe débat miaraka aminy mba akasiko io temon'ny resaka fédéralisme io nagneky moa izy ary indrindrandrindra koa zegny izy no agnomagna zegny fagnanaovagna débat zegny zay eritreretigna atao amin'ny mercredi io zegny no eritreretigna anaovagna izy à 19h heure Madagascar zegny zegny ny fagnomanagna andre atao aminany ke misy koa zegny olo ny invité-ny agnatin'ny raha io ny invité izy député Afakandro Christian raha ohatra ka ho afaka ny invité koa izy Fanapera monsieur Fanapera ary ny invité koa izy docteur azova agnaranany igny adignako azafady adignako agnaranany fa olo amitsika igny zegny afaka ianime io débat io tsiro olo sasany zegny invité ka eto agnararaotagna amitsika satria maro be le hevi-diso mandeha amizao momba ty état fédéral ty misy olo mivolagna hoe dikan'zegny zegny misy constitution isaka 22 régions misy olo mivolagna hoe dikan'zegny sambola amin'ny volanany misy olo mivolagna amizegny hoe dikan'zegny anao koa boka amin'ny ataotsika état fédéré araiky mandeha amina araiky mila papier mila rasinama maro be zegny le fantasme agnatin'ny raha io ka mba fotoagna io agnazavanay izy tsara be hoe karaha ohatra ataoko manokana hoe ino ny fomba fahitavako izy ary ino mahatonga za manogna amin'io foto-kevitry ny état fédéral fa robe mbola lava fa za dia agnamenareo exemple concret zany ino raha misy raha ohatra karaha ataotsika hoe fitrandragna volamegna agny amin'ny avaratra agny Ambilobe Bitsiaka ohatra na koa Safira Ambondrofé zany hoe zegny karakory fipetraka zo raha ohatra ka hoe hipetraka l'état fédéral na état fédéré magnoloana regny arenan-kibon-tany ny concept ny état fédéral zay toanako severiko dia hoe misy ny atao hoe état unitaire zany hoe zegny raha tiako volaina amin'zegny atsika tsy firenena raiky mivakivaky akory araka le fieritreretan'ny sasany izy le état fédéral io zegny atsika koa fa mivolagna fédéral koa mivolagna le national zegny atsika zegny mila zatra amin'ny langage zegny koa fa mivolagna fédéral dikan'zegny mikoragna raha national atsika aminay koa mivolagna état fédéré zegny ivolagnantsika le hoe le faritry ataotsika hoe le région ataotsika hoe amin'ny état fédéré igny zay magnino izy ty miformer le état fédéral raiky mila atsika ono zay le fomba le langage zegny le vocabulaire zegny ke ampodiko am'le fagnazavagna hoe raha ohatra zao ty zegny atsika metrika état fédéral zany hoe zegny misy état fédéré du nord ke karakory fipetraka ny volamenagna Bitsiaka andraiky ino izy ty Safira ohatra Ambondrofé vonalohany io de fanagnany vahoaka malagasy jiaby io tsy fanagnany état fédéré du nord fa io fanagnany vahoaka malagasy jiaby zany hoe ny vahoaka malagasy jiaby de misitraka zo fa karakory ny fandaminagna agnatin'zegny ny fandaminagna agnatin'zegny de tsotra ny état fédéral entre guillemets national ny anjara andraikitry dia mifixer les règles ary koa magnambara regny mesure environnementale regny eraniony indreo hoe ino règle agnatin'ny raha zegny de ino aby ny norme sy mesure mahakasiky ny environnement tokony hipetraka agnatin'zay fa kosa ny fagnamezagna licence d'exploitation de io mipetraka amin'ngiaragôva amin'io état fédéré io ny fikoragnana amin'regny investisseur
zay exploiter raha io dia mipetraka amin'ny ngaragova zay mitantona io État fédéré io. Ary indrindrandrindra ny fagnaramaso io exploitation io dia mipetraka amin'ny ngaragova zay amin'ny État fédéré io. Dikan'izay ny parlement régional zany hoe ny solombavam-bahoaka amin'ny État fédéré igny no magnaramaso no micontrôler hoe mipetraka tsara, mifagnaraka tsara amin'ny raha volagniny règle andraiky norme fédérale ny fomba fiasa sy fomba ataondreo société na ireo olona mezana agrément zay exploiter raha io manaraka tsara ny lalàna sy ny raha be mipetraka. Ziny ny fombany. Ikoragna andretsika resa bola. Ny vola azo amizao dia magnano karakory. 50% ny vola azo amizao dia midoko amin'ny État fédéré. 50% ny ristourny midoko amin'ny État fédéré. 20% manonga amin'ny national, amin'ny État fédéral. Satria tsika firenena raiky ary io fanagnany malagasy jiaby. Dikan'izay le 20% manonga agny amin'ny fédéral. Ny 20% tavela mandeha amin'ny fonds de solidarité. Matetiky zany bologna fonds de solidarité fa io agnisan'ny pilier amin'ny État fédéré na État fédéral tiako eritreretiko apetraka raha ohatra ka zany agnontaniana. Satria mila magnano fonds de solidarité tsika mba amin'ny agnarany mapa fonds de solidarité izy igny dia afatsika magnampy magnamia tosky ny État fédéré sasany raha ohatra ka ilaigna zany. Dikan'izay 20%. Tsy hoe ke volamena andraiky safira baka aminay Bitsiaka agny, andraiky aminay Ambondrofety Diego agny, anaroa agny Toliary, anaroa Tamatavy, anaroa Majunga, Fianarantsoa Antananarivo tsy mahazo. Mahazo anareo. Ny fomba azahoanareo izy dia amin'ny 20% ny fonds de solidarité io. Zava zegny. Ary le 10% tavela io dia ho an'le communes Ambondrofety, le communes Bitsiaka. Le 10% tavela zegny ho an'le communes. Donc, semblance daholo ny olo. 50% ho an'ny État fédéré, zany hoe État du Nord, 20% manonga amin'ny État fédéral, amin'ny national, 10% mandeha 20% raiky koa mandeha amin'ny fonds de solidarité, 10% tavela ho an'ny commune Bitsiaka, commune Ambondrofety raha ohatra ka zegny exemple zegny resy. De ai amin'ilay le organe de contrôle, ny volagna zafa amin'ny État fédéral zay eritreretiny amin'ny fahazoako anazy dia tsy maintsy misy ny atao hoe organe indépendante fédérale magnaramaso raha jiaby regny. Io tsy resaka hoe exploitation minière io fô fa magnaramaso ny fandaniam-bola panjakana, ny fampiasagna vola panjakana sy ny regny fitsipiky na hoe entre guillemets ny mesure norme fédérale zay ipetraka agnivon'regny État fédéré regny. Igny national. Fa le magnano zegny koa ny ataotsika les députés régional na hoe les députés amin'io État fédéré io magnano zay ndraiky zegny satria koa reo micontrôler ny fomba fiasan'ny garagova ary magnaramaso koa zegny raha jiaby zegny hoe magnara-dalàgna sa tsy magnara-dalàgna. Dikan'izay zegny équitable le izy. Olo jiaby samby nahazo amin'ny anjara tokony ho azony ary ampandrosoagna ny firenena tsika miaraka. Ny fivolagnana amizay hoe mety misy disparité na mety hoe misy État fédéré riche par rapport amin'ny sasany pauvre, tsy marigny zegny fotony hitanareo tsara be amin'ny raha zavaiko zegny hoe iny fanagnana iny dia fanagnan'ny vahoaka malagasy. Fa normal koa raha ohatra mezana tombony toerana naviany zegny dia le État fédéré miboany ny mahazo 50%, ny commune ny alany mahazo 10%, le reste amizay zegny ho rasaigna ho an'ny État fédéral satria agnamboaragna raha jiaby ilaintsika amin'le iombonagna ary indrindrandrindra koa amin'ny fonds de solidarité. Ke anareo raha mivolagna hoe ananganagna État fédéré zegny mety aia vola sy namina, atsika tsy olo tsisy vola. Zegny ty raha mipodiko amintsika zegny. Fa atsika tagnatin'ny 30 taona nizariny nangataka. Atsika nizariny nagnano rabosy. Mihetsika raha raiky andeha angataka. Zegny raha nizariny atsika tagnatin'ny 30 taona. Fa raha ohatra ny raha fanagnana jiaby misy amintsika io, atsika nametraka izy karaha zegny, atsika tsisy nata parataka robora raiky angatatsika amin'olo. Satria managna raha tokony afagna mampidika vola atsika. Fa izay raha zegny mila mipaka agny amin'ny faritra agny.
zany hoe ny fagnamezana licence d'exploitation farabe sy ny namany io fa tsy mila manonga amin'ny hoe andrenivohitra eky fa rô sur place ao no mahay sy ny karazany fa misy norme misy ataontsika hoe règle fixe règle mazava apetraka ny fédéral fa anjarany ny état fédéré no mametraka hoe ino ny adapté amindreo ino raha tokony je hoe ino décision tokony reto ino contrôle tokony ataondreo amizay de fa sambahazo daholo amin'iretsika jiaby zany hoe partage équitable dia mandroso le toe-karena mandroso le faritry mahazo daholo no jiaby agnatin'izay ke atsika azo mavozo zegny zao exemple araiky napetrako parmi tant d'autres raha ohatra hoe ikoragna regny ressources stratégiques regny zegny atsika de raha jiaby zegny copiegna collégna amizegny fomba fagnanaovagna raha volagno zegny amizay raha jiaby anagnatsika comme ressource de vao mbola ikoragna koa atsika hoe karakory ny agnifagna regny piasa mpanjakana karakory agnifagna regny retraitesika zegny sy namany io zegny ipodianako amile hoe allo wisy io débat io idiragna amin'ny détail amin'ny fahitavako izy ary zegny le état fédéré tiagnapetraka raha ohatra ka zany agnontaniana état fédéré basé sur l'économie fa tsy basé sur l'ethnie matetiky za magnampodjigny ary mbola tsy kady za magnampodjigny hoe état fédéral apetraka dia état fédéral misy basé amin'ny économie zany hoe tsisy tokotro état fédéré araiky tsy managna raha amin'ny lomany hegninany tsy possible zegny amin'ny karakory agnanovagna le découpage nany fa koa misy ny raha national ny raha national efa mipodipody amitsika eto la défense la diplomatie politique monétaire ny ino sti les grands projets stratégiques et puis les normes avec une standardisation amin'ny politique de santé l'éducation sy miaraka agnatin'izay koa la justice zegny fo anjara andraikitry ny fédéral ankoatran'zegny dia mipetraka igny agnivon'ny état fédéré isany agny mifampandrosoagna marigny ny faritry na région misy anazy fandray magnano zegny amin'ny répartition tsy maintsy misy mandeha mitoko le majorité amin'ny état fédéré io avy eo amin'ilay misy mandeha amin'ny état fédéral les nationalités tambarana misy mandeha amin'ny caisse les fonds de solidarité de misy amin'ilay mijanona amin'ny commune mahazo daholo olo jiaby zegny ke anareo tsy tia état fédéré ty ndraiky état fédéral ty azovy tsy tia raha karaha zegny azovy tsy tia hoe raha karaha zegny hoe mipaka aminao mihitsy le raha azonao ao fa tsy raha hoe hatreto manko le schéma misy rofignao raha io tsisy mipody igny tampoko mipody donc 1% na 0,0 zegny hoe eto zegny mipetraka tsara hoe karakory andrasagna izy de samy mahazo daholo fa ndiabezany fo tsy miragna ary normal raha ohatra ka le ro nipoirany raha io mahazo bebe ro fa ndray magnano zegny koa misy le raha iaragna raha itambarana zegny sy zegny izy aby agnaby fa ataoko fa Zandry de le Marin moa no agnomagna le débat amin'ny mercredi io raha managna fagnontaniagna nareo sy namasina tonga de efa omana efa maro ny vidéo nataoko mahakasiky le fahitavako le état fédéré zay état fédéral toanako satria izy ambarako zegny état fédéral io état fédéré io tsisy hoe modèle unique fa izy ka firenena mampiasa azy io de miadapté izy amin'ny besoin-ndreo amin'ny rahabendreo fa misy raha itovizany de zegny misy le unité nationale de mindray misy hoe isaka ny région na faritry managna autorité managna ny pouvoir namezana izy zegny itovizany jiaby fa les détails atsika tsy magnano copie-coller donc fivolagnana hoe angala passeport sambola mivolanany tsy ako nino fantasmétique fo zegny na hoe diabolisation fivolagnana izy ny tena mary le olo mavozo tapaka sotro zegny ke zegny zao exemple concret andesiko agnazavagna antsika ny mpandeha ke tsaratsara atsika jiaby bon journée aminareo de bon week-end sandra satria misy week-end lavalava zao io amaretsiky fiasagna sy ny namany ke ny raha roso atsika jiaby dia tsy haiko moa na mbola mety misy fotoagna za amin'ny week-end ty fôtony misy dia hely koa andeha atao momba ny ato aminay amin'ny catholique ny Côte d'Azur zany hoe zegny ny andeha monjy zekaparty zay ny aumônerie catholique malagasy de France ho an'ny faritra atsimo zany hoe Marseille, Toulon zay amin'ny Côte d'Azur eto miaraka amindreo namagna agny amin'ny Avignon sy namagna ke agny Avignon ny agny Valezoa mandritra ny Amarais zegny miafara ny dimanche ke tany andehandehananay io zegny mety possible tsisy réseau fôtony monastère zo agny zay raha tsy diso za dia mety raha be fa ndre magnano zegny izy koa misy fotoagna na misy raha miôva tsy maintsy magnano ino feedback hely magnano live hely miaraka aminareo mikoragnano raha mihitsy ke tsonareo gaga hoe nibadakama tsy hita mandritra ny week-end io dia agnano zegny zay dia andesinareo ambavaka koa zegny zay agnatin'izay satria magnamarigny
ny fiombonana ary firaisankina. Zigny ke tsaratsara tsika jiaby, velomagna madinidinika nareo de bon week-end, velomé.